Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku itariki 28 ukwezi kwa karindwi mwaka 2026, abaturage bo mu mujyi wa Goma na Bukavu aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baramukiye mu myigaragambyo ariko y'amahoro cyangwa se mu rugendo rw'amahoro n'umutekano, aho bagamije kwamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abaturage muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Hanyuma ndetse n'icyemezo cya Perezida Felix Tshisekedi ni igitekerezo afite cyo guhindura itegeko nshinga, bavuga ko batabishaka. Ni urugendo rero rwakozwe hano mu mujyi wa Goma, by'umwihariko aho abaturage barimo kwamagana ibyo bintu byombi kandi bari babyitabiriye ari benshi. Amaduka arafunze, akazi kahagaze, imodoka nazo ziraparitse mu rwego rwo kwifatanya mu gikorwa nk'iki ngiki cyo kwamagana izo ngingo zombi uko ari ebyiri, ari ubwicanyi ndetse n'igitekerezo cya Tshisekedi cyo guhindura itegeko nshinga nk'uko mubibona mu baturage. Uko mubibona ni urugendo rw'amahoro, urugendo rwakora hano mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'urugendo rugamije kwamagana igitekerezo cya Perezida Felix Tshisekedi, buryo akomeje kuvuga ko agomba guhinduka itegeko nshinga kugira ngo abone uko yongera kwiyamamariza indi manda, ndetse n'urugendo rugamije kwamagana ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamurenge, by'umwihariko abaturage b'abanyekongo, kandi bikozwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, harimo Beni, Murenge n'ahandi. Aho se rero bakaba babyukiye mu rugendo rwo kwamagana ibyo bintu uko ari bibiri, nk'uko bigarukwaho n'umuyobozi wa societe civile watangije uru rugendo rw'amahoro. Kama tuko hapa Twese nk'uko turi hano, ntabwo dushaka ko itegeko nshinga ry'igihugu cyacu rihinduka. Icyo ni icya mbere, sibyo? Abaturage ntibashaka ko itegeko nshinga rihinduka, abaturage ba Kivu y'Amajyaruguru. Icya kabiri, ubwicanyi bumaze kurenga igipimo. Iyo turebye abavandimwe bacu barimo gupfa muri Beni, ntabwo ari abanyapolitiki, ni abaturage nibo barimo gupfa cyane. Wareba mu misozi ya Minembwe naho ni abaturage barimo kugira ute, bari gupfa. Kubw'ibyo rero turagira tuti, twebwe nk'abaturage b'intara Kivu y'Amajyaruguru turashaka kwereka imiryango mpuzamahanga imbere mu gihugu ndetse no hanze ko turambiwe ubwicanyi. Turumvikana? tunakataa mauaji, tunaelewana. Uretse uyu muyobozi kandi abaturage nabo baramukiye muri uru rugendo, baravuga ko batishimiye ubwo bwicanyi ndetse no guhindura itegeko nshinga, ko icyo yakagombye kubanza mbere y'uko yahindura itegeko nshinga ari ukubanza gukiza ubuzima bw'abaturage buri mu kaga ndetse bugeramiwe n'intambara. Bakavuga ko icyakagombye gukorwa ari uko abaturage babona amahoro kandi bakabona umutekano nk'uko bisanzwe buri muri zone iyi ngiyi yamaze kuba ari imbere cyangwa se iri mu maboko ya FC23. Bakavuga bati dufite amahoro, dufite umutekano, n'abaturage twese turashaka amahoro, ndetse n'abandi batura Kongo bose, kugira ngo umutekano urusheho kuboneka ndetse n'ibikorwa by'amajyambere birusheho kwiyongera. Niba twahisemo kubyamagana nuko areba inyungu ze, ntabwo areba inyungu z'abaturage. Iyo bagushyizeho umuyobozi ugomba kureba inyungu z'abaturage. Iyo constitution arayihindura, niyo iri priorite kurusha abaturage bari gupfa hepfo no hirya. Niyo constitution niba ari kuyihindura abaturage batabishaka, kuki adashobora nk'umuyobozi avuga ati ibi bintu abaturage banjye ntibabishaka? Niba baramutoye, ntabwo bamutoreye kugira ngo atwice, ntabwo twamutoreye kugira ngo ashobore guhindura itegeko nshinga, constitution niko nabivuga mu Gifaransa. Ntabwo byabaho. Itegeko nshinga yabayeho na 5400 personnes. Umuntu umwe aje ni ejo, tigeze abana chef de village, tigeze abana nyumba komi. Iyo afashe igihugu noragira ngo bafatishe itegeko nshinga ayivanyeho, ntabwo byabaho, ntabwo byemera, tuzanabyemera. Turanze, ntabwo byabaho.
bagaruka ku bwicanyi bukorerwa abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage bavuze ko barambiwe gupfa nk'inyamaswa kandi hari abantu, bagasaba ko imiryango mpuzamahanga ndetse n'imbere mu gihugu yabatabara maze bagasubizwa uburenganzira bwabo. Murabona kuva twatangira Beni abantu bari kwicwa mu mpande zitandukanye z'igihugu, hari abantu bari gupfa, za Ituri abantu bari gupfa, ariko nta muntu n'umwe uhagaze ngo avuge ngo reka tuvuganire turenganure abaturage. Tumaze imyaka myinshi turi kurwana, abantu bari kurwana, abantu bari gupfa. Kuki batwica nk'inyamaswa? Ntabwo turi inyamaswa. Tuje uyu munsi muri Goma nk'abaturage basaba uburenganzira bwabo muri Nations Unies. Kuki Nations Unies irebera itareba ko abantu bari gupfa? Ariko bo iyo umuntu umwe apfuye ibintu byose birahagarara mu isi. Kuki umunyafrika apfa ntibavuge? Kuki umunyafrika babona ukuntu batubombarda ijoro za Murenge, indege zibombarda ijoro n'amanywa? Abo bantu ntabwo ari abantu, ntabwo turi inyamaswa. Tuje kwamagana n'imbaraga zose ko dufite uburenganzira bwo kubaho. Ndimo ndarira cyane abantu bataragera Ibeni cyangwa bakagera Ituri bazarira cyane, bazambona ntabwo bari bazi niki. N'abantu bari Goma, n'aba basore bari Goma ntabwo bazi biri Ituri. Abantu barimo barapfa, nta muntu bero byahageze, barimo barica abantu barapfa. None guverinoma sinzi n'akazi rakora, ifite abasirikare baragiye bariyo n'akazi bakoraga. None ndagira ngo mbaze perezida wa Repubulika, ntabwo nshaka kubaza na perezida w'igihugu Ogiseke, ntabwo nshaka kubaza, ndagira ngo mbaze opinion international ikora giki? Mubazi isi yose ikora giki? L'opinion international ikora giki? Ikora akazi ki? N'ibintu kikoraga? Kongo abantu barimo barapfa barashira, nta kintu barimo barakora. Guverinoma ikora giki? Niba bafite n'izindi bashatse bakora n'ibyo bintu. Icyo twifuza nuko communauté internationale yahaguruka ikaturengera. Turarushye, tumaze gupfa turi benshi. Ituri abantu barapfa mu ijoro n'amanywa. Murenge abantu bari bombarde ijoro n'amanywa. Ahantu hose abantu barapfa. Kuki communauté internationale ifunga amaso? Ntabwo turi abantu. Turashaka amahoro, turashaka umutekano, turashaka ubumwe n'ubwiyunge no kubana mu mahoro. Nk'uko mubibona ni urugendo rwatangiriye kuri rompuwe Cuguturi mu mujyi wa Goma, rukomereza hano kuri rompuwe ya BDG, naho ni mu mujyi rwagati wa Goma, aho rukomereje ku biro bya MONUSCO, ni ku biro by'ingabo z'umuryango w'abibumbye bishinzwe kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu rwego rwo kwerekana amahanga ndetse n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga ko batishimiye ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyekongo bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bityo ko bakeneye amahoro n'umutekano. Nitwa Rafiki Kabenga, ATV mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.